I da, ovo je sadržaj koji ćete gledati večeras i to u nastavku, a prvo ćemo ovdje u Sarajevo. Život Ifete Lučić preko noći pretvorio u najgoru noćnu moru. Nakon što ju je ostavio muž sa kojim je u braku bila punih 13 godina i sa kojim ima 3 dječaka, ostala je gotovo na ulici. Sama sa djecom, bez ikakvog primanja krova nad glavom i brigom kako djeci obezbijediti komad hljeba, tražila je neki izlaz. U tom beznađu u kojem se našla, upoznaje novog čovjeka koji joj pruža utočište, kuću koja joj postaje dom, Ifeti i naravno njenoj djeci, ali kuću koju ne možemo nažalost nazvati domom. Ipak u situaciji u kojoj se našla, sve je bolje od ulice. I evo, poštovani gledatelji, kao što vidite, ni kiša nas ne može omesti u našem poslu. Nalazimo se u naselju Reljevo. Tražimo Ifetu, majku 3 djece, koju je nedavno ostavio muž i otac djece. Čuli smo da živi u jednoj maloj kućici ovdje, pa evo idemo vidjeti kako živi i na koji način joj možemo pomoći. Bravo! Ifeta, vi, kako smo se čuli prvi put, nekako ne možete svoje emocije da savladate. Hajmo polako, može. Jedva ste čekali da dođemo, a niste se nadali. Vjerujte da jesam. Nisam se nadala jer smo slučajno otišli. Moj otac jedno slao pismo. Tad nisam poznavala njega. Upoznali smo se prije 3 mjeseca. Tako da, hvala dragom Allahu, pa sad bar imam nekoga. Dobro, a šta se desilo? Evo, možemo li malo čuti vašu priču? Pa ništa, jednostavno bivši. Imali ste muža? Jesam. Koliko ste dugo živjeli sa njim? 13 godina. Jednostavno, odjednom je samo pokupio svoje stvari i otišao jednostavno s drugom. Ostavio vas i 3 djece. Bez ičega. Znači, da je bar fening ostavio da, ako ništa, da bar njih prehrani. Ni to. Otac mi je hranio koliko je mogu, pomaže i sada koliko god može, jer je i on u penziji, nije u mogućnosti da mi pomogne. Tako da sad on radi povremeno. Imate li kakva primanja stalna? Ne, imala sam doplatak, sad su mi njega, nažalost, obustavili radi obnove, sad ni njega nemam. Kakve obnove? Pa zato što se obnavlja svake godine, bude po 3 mjeseca, ne daju ništa i onda dadnu izostatak. Znači, za 3 mjeseca kad skontam, nigdje sam. Ono što on zaradi, to imamo. 13 godina ste bili u braku? Da. Kako ste živjeli? Pa iz početka živjeli smo fino. On je radio, znači stvarno imao fina primanja. Imali smo fin život sve do jednog dok mu nije majka umrla. Kad mu je majka umrla, onda je sad krenulo strmu. Jednostavno, taj se čovjek promijenio. Počeo je da istresa se na djeci. Jednostavno, ne znam, mene je udario par puta, dok moj otac stvarno jednom nije uletio, rekao mu, znači, da ne smije, znači, tući ni mene, ni djecu, ako mu nešto nije jasno da se obrati. Ja sam takva, ja šutla sam, trpila sam, jer ipak 3 djeci je 3 djeci. Ali ne mogu da razumijem takvog oca koji, ne znam, bar na telefon ne nazove i pita kako su njegova djeca. Ne mogu. Vi ste prihvatili Ifetu i njeno 3 djece. Pa da. Što je možda malo ko u ovoj situaciji. Kako se to dogodilo? Pa to se dogodilo, ajde da se upoznamo,
kaže djeca, imam djecu, rekao djeca teška nisu, djeca ništa nisu kriva nikome. Ako je roditelj jedan nije, ne znam, kako da se fino izrazim, da nije, ako nije normalan, tako da se jedino može se tako izraziti. Onda, ne znam takav čovjek šta misli, da li sam boji Boga, Allaha, kako god hoćete. Znači, ja sam izgubio oba dva roditelja za 9 mjeseci. Majka mi je karcinom na plućima, otac srčanog aneurizma, bude imao polnog organa. Umrli su mi na rukama. Ostao sam sam. Tražio da se oženim, nisam, ne znam, tražio, nisam mogao da nađem fino. Onda ona je nekako, došao sam do nje, našao neki zajednički, onda je nju bilo strara djece. Djeca meni nisu teška, borim se, radim. Imate li socijalno? Socijalno, znate li šta je mene socijalno rekao kad su došli, znači da vidim moju djecu. Istina socijalna radnica, znači rekla mi je da dadnem djecu u dom, da bi dala sebe oduška. Da sam jednostavno ustala, otvorila je vrata, rekla da izađe napolje. I me moja djeca nisu teška. Ja nisam njihov otac. Ja ne mogu. Ja sam to rodila. Socijalna radnica vam je savjetovala da djecu date u dom. Da bi ja mogla da uživam. U tome ja sam to odbila i rekla sam je da su moja djeca, znači, moj odušak, moje sve na svijetu, moja radost i moj smisao života. Znači, jedino zašto živim su mi oni. Da, jeste li kad išta dobili od socijalnog? Nikad ništa. Mi smo donijeli veliku količinu hrane jer smo pretpostavili da toga nemate i vi ste nam rekli da vam je to najneophodnije jer ne želite da su vam djeca gladna. Kupili smo i slatkiša. Jer oni nisu krivi ništa. Nekada i djeca zaista ispaštaju zbog grešaka roditelja, ali nisu krivi, kao što ste rekli. Oni nisu ništa krivi. Da sam znala da će biti tako. Ali... Interesantno u svemu ovome jeste da vi 13 godina niste mogli imati djece. Da. I onda se dogodilo da dobijete... Čudo, 3 sina da dobijem. Da dobijete 3 sina i na kraju se vaš brak raspada i... Neko živi za dan da dobije jedno. A ja sam 3. Ifeta, ovo je, kao što sam rekla, novčana donacija za vas. Hranu smo kupili, to ćemo sada zajedno, ima dosta toga, zaista, za jedan duži period za djecu i evo rekli ste i slatkiši i ono što djeca obično traže, a niste u mogućnosti da im priuštite. Ima i mlijeka. Mogu vas zaključiti. Možete, naravno. Hvala puno. Evo, nadam se da smo malo nekako unijeli svjetlo. Niko dragala da ne sve najbolje vama i vašoj djeci. Vi ste se toliko, Ifeta, isplakali da ja, evo, ne znam više šta da kažem. Jer ja nisam cijelu noć mogla spavati. Zbog nas, kad smo vas nazvali jučer, jel? Da, ne mogu da vjerujem, znači da sam doživjela. Da jednostavno ima neko ko želi da pomogne. Jer te znala sam socijalnu u opštinu sam išla, znači tražila pomoć. Niste dobili? Nikad niko. Jednostavno mi kaže, mlada si, imaš 32 godine, kako si znala djecu rađa, tako i raditi. I to me najviše potaklo ono da više nikome se ne obratim. Do nedavno, dok nismo otišli u Vogošću, isto kao da sam znala. Došli smo u vašu redakciju, bio je baš Jasmin i zahvaljujemo se ovim putem i njemu i vama i svima što je preporučio da nam se javite. Da, kolega je prenio poruku, mi smo nazvali tako. Da. Molim vas da se zahvalimo i svim dobrim ljudima koji pomažu rad redakcije emisije. Neki dragi Allah da ne sve ispunim i želju. Dakle, Jasmin i Sija iz Sarajeva 100 konvertibilnih maraka, potom Meldina Muratović 1000 konvertibilnih maraka, potom jedan gospodin iz Danske nam je donio 500 konvertibilnih maraka i Mevludin Malić 100 konvertibilnih maraka.
Zahvaljujemo se naravno još jednom. Hajmo sada da vidimo da li smo kupili sve što je neophodno.